Nažalost, u poslednjih 20 godina skoro 1000 policajaca je izgubilo život na obavljanju svojih službenih zadataka, što nas sve zajedno mora naterati na to da se promeni kaznena politika kada su u pitanju ovakva krivična dela, jer u svakoj zemlji na svetu napad na službeno lice, odnosno napad na policajca, jeste na neki način napad na sve državne organe, odnosno i na samu državu. Komentar je suvišan. Vi ste dobili saopštenje za javnost ispred Ministarstva unutrašnjih poslova u ovom gnusnom zločinu. Šta reći da što pre policija pronađe učinioca ovog dela, da ga privede pravdi. I ono što bi posebno hteo da kažem, da drugi državni organi, subjekti moraju efikasnije da rade, a sve sa ciljem zaštite policijskih službenika. Za sada toliko i nadam se da ćemo vrlo brzo privesti počinioca pravdi.